de l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur fondé principalement sur ce moyen nouveau d'exploration. Si tu as Léor, évite Selou en diabar Zuzachov, à Guzut Diozachlinveju, à Drugares Noé da Banvexe da Zelou, en anno hebrezunegoa, Selau Dre Anteruries, da la varedeo, auscultation médiate, n'est immédiate, mais médiate, que d'un drabenag et très d'au, quoi. C'est-tu. Gadenez à Léorcé, vers au Brudet Bras, Dre Bedol, Agehel Neuze, y discriva Clinveju, à Clinvet Restol, à Clinvet Us, Petraio à Clinvet Us, à Langis, tuberculose, dorzelégues, c'est la var l'autre. Alias eo ar skeven de poumoius o paket se tu veze la varet druk skeven mais a regoz a la var e a di dreus pe langis la var l'odie hag la eneg e unan a bako ar c'hlinvet-se hag e varvo di var ar c'hlinvet-se hag a jomo beo ar c'hlinvet-se beteg la rue d'Abrezel, la tau et zeus, mais bon, peu rebelle kavet a louzaouen de sa clinvet, c'est la rue d'Abrezel, quoi. C'est d'avoir intercant, streptomycine, non? Yeah. C'est-tu? Et ça da ugen. C'est-tu la enec neuze, an studien matou da clinvet, José, a guie vers un hôpital et il classe la cadendu da Barea, io che da louzo, me mesra, mais évide ça do Alandeo, et dans laquelle digas Beijing da Hanaut, da Han Normandie, ou à Tostor et Gebreis, dans les cheveux brainet de Negaïde et Paris, et la cat Beijing, Bihin, endro d'Argueleu, à réglant, agadan en ezen d'Auto, et vehe sordeo tena walan, quoi. Amoureno Aguelet, et la vare neuze, Gwelet de Noa, kalz ne beto ha dud klang a da c'hlinvet-se e Narvor, e Breis. E l'air mawa leisor an amzer, un humid leis, a cloaror an amzer e get de diabars ar bro. Gwelet de Noa tu diamant be klanvet e c'herioù bras, a go parea ervich de dendro da Breis. Setu penans et tu az a jonge e dea e oa mat an ear en ervor, quoi, dius a c'hlinvedus, bodet en deus neue a reglan et dius alvian, et ingala avez egreat Beijing var a leur en dro, a roet tizan di var Beijing kras da eva. Beijing, kras da eva. Inibe da neo ne vo e gwasset gada louzuze. A pe brasa a neo a zo be gweleat, kaid ma zo be gele kao Beijing glas, Beijing glas a zo Beijing ton da hanaut, an eke de zabe, ya? Jan? An avere da medicine, a galavare devo, monda drusi al fornio, al ferniel, e la deve da bisi. Ja. An ehen, dus al bisin a io etevi, a reavat dal pumu. Ja. La vare deve heia da vigale a romanda skol, manda drus ar boget, I mo se hen ke klan pa da, e ve hen ke klan da houte, quoi. Pa da roan, pa hen beto za bej, na peze blije ke kaz, ave di sine da luzu be da ideo. Ja, c'est tu a bejin, ga de la enek, voilà. C'est tu. Hag divez atornoe, etimezo memestra. Chume deo da bodiavong betegai, puis on eus be kalz a labour, hag dimezi a ra e blaves 1000 eiskan, pevar, varnugen. Gad en vawez hag zo e anno argou, an dimezel argou. Hag siwas dugerez eo hag goladen a raio en deho, goladen kol a raio a choadur a ho oa ganet maro, a doho keken a vugale da ho dese. Hag penans la eneg duze a zo klanvet dava die e blaves 1000 eiskan c'hwer varnugen, et hulen don en dro da vreis da vervel, hag e teuio gada hoetur gada chezek, quoi. Bete kerlou arnek,
ageno e varvo. E blaves mileiskan c'hwer war nugen, blaves divera e vues, krog eo ar c'hlenvet en ennan da vat. Dan neiz a vizebrel e pak gwal friad a geistez war l'er poan houzouk, poan en e bruchet terchen vras. Evita eo krogadal eus ar c'hlenvedus. Diou vichal be hoas kad ar c'hlenved semer. Tenagoa da reer diouta, klevout a bel e galoun o lama den e grei, sinfal e meza. Skriva ha so ken an trause, a hog mervel a kasen eus da gerlouarneg, a geno e tremeno d'ar zul ez a entami gwellor hag e falad ar adare hag e lavar neuze a hog mervel en ur den a bizaouet e c'hoalen divar e viz, c'hoalen an euret, a da kavar an daol a c'hoalen a bizaouet hag e lavar. Michek ebe c'hoant e vicherbet laket glaharet o velet unan al o c'ober an draze e va leach dime. Hag e za neuze da naoun, da bamber goude lein, d'ar zul trizeg a vizeost mileiskan c'hwer war nugen. Hag e bet beziet neuze er veret aoun e ploare, peogre oa parez l'ermedo kerlouarnek da poent seklar. Hag enom ar bez a tao e... Voilà, setu isto an doktor Lainek. Mais ne fait la bourrette et hospital Camper. Tra, non. Ah, bon, mais j'avais dit. An anno zo roet en ospital. Kemper, da ospital a zo e Kemper, hein. Gourmelon a zo evit a rezo klangat o speret hag e... Lainek a da c'horf, quoi. Gourmelin. Ja.